Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games World, danas ćemo snimati Minecraft i da vidite, pokazat ću vam kako napraviti kuću sa neobičnim vratima. Jako zanimljivo, jel tako? Ajde da uđemo. Kuća, to sam pravio dok ne upalim snimat. O ne, opet Panda Pop. Stalno me nerviraju ove Pande Pop. Glupi Pande Popić. Hajde da stavimo to. To će to biti naša kućica. Hajde stavimo i jedan kamen. Ovdje. Jedan kamen. Čekajte. Zabunio sam se malo. Zaboravio sam kako se to pravi. Ajde tu jedan kamen. Je točno. Da budemo možete pokriti ovo. Kao napravite neki krović. Tako nešto da se ne vidi. I sad. Čekajte. Ovo ne radi. Treba nam crveni kamen. Zaboravio sam na njega. Njega ćemo staviti ovdje. Možete ga tu staviti. Ovaj majmun. Neka je smija. Veze sam da mi ne uništi ovo. Prokleti majmun. Miso. Ubijem te odmah. Čekaj, da uzmem dijamantski mač. Ubijem te u 2 pokušaja, Bog te. Hehe. Neće moći ove noći, sinko moj. Ovo. Dokućite ovako. Vidite. Crveni kamen. Treba sve ići. Sada će li uspjeti. I sad možete staviti, na primjer, ovdje. Zatvoreno. Vidite. Aj sad. Malo čekajte. Kako ćete izaći? Nikako. To je ta fora u koju sam vam htio pokazati. Sa kamerom ne možete ništa. Puško tu. Tu je ogromno moju kuću. Ajde. To je ta fora u koju. Trebate znati. Pravite s kamerom. Nije baš neka kuća. To je to ljudi što se tiče ovog video zapisa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!